gagnez en Maribor, vous n'êtes pas exactement en Maribor, mais c'était à Transcagora, mais vous avez gagné à Killington cette année, l'année dernière. C'est une course qui est peut-être un peu similaire comme ce qu'il y a à Maribor. C'est vrai? Je n'avais pas pensé à ça, mais oui, peut-être, pourquoi pas. C'est vrai que la piste ressemble un petit peu. Donc voilà, on va essayer de faire tourner demain et nouvelle course, nouveau jour, comme on dit, donc c'est bien. Cette saison, ça marche parfaitement pour vous. Aussi, dans cette année nouvelle. Oui, je suis très contente de notre résultat en ce début de saison. Donc voilà, continuer à aller chercher des grosses courses et aller faire du ski, faire vraiment plaisir sur les skis, c'est ce qui compte. Bonne chance pour demain, Tessa Worley. Dojdato Tessa Worley, ki bo zdaj nekomu podarila še tudi vrtnico. Big fight in the crowd for the Rose of Tessa Worley, ki je rekla, da se odlično počuti tudi po novem letu, potem ko je sezono tako dobro začela, je pa zmagala v tej sezoni že na tekmi v Killingtonu, v Združenih državah Amerike, ki je v bistvu neke vrste kopija mariborske strmine. Tako priljubljene Maribor, da se v Združenih državah Amerike kopirajo mariborski hrib. Samo še enkrat pregledamo vse štartne številke, ki smo jih sedaj žrebali od 8 do 15 že vemo. Zdaj bo še od 7 do 1, številka 7, number 7, Lara Gut, number 6, številka 6, Mikaela Štifrin, številka 5, number 5, Marta Baspino, 4, 4, Tessa Worley, 3, number 5, Viktoria Ravensburg, številka 2, number 2, Federica Bregnone in 1, Tina Hajrater. Morda Igor povedal še številke naših preostalih Slovenk, jutri na veleslalomu od 9 ure 15 minut naprej pod Pohorjem seveda. No, torej, Ana Drev številko 15, potem imamo našo domačo Ilko Šturec, številko 31. Potem številko 34, zadnjič na tekmi svetovnega pokala, zadnjič na zlati listnici Tina Maze. In do številke 38 še kar 2 Slovenki, Katarina Laupar, 35. Potem številko 38, Tina Robnik. In še Meta Hrovat, številko 57. Veliko bo torej razlogov, da se nam pridružite jutri pod Pohorjem in da danes ostanete še z nami tukaj na trgu Levna Štuklja. Tako je, od 9 uri 15 minut štart prvega veleslaloma, 12 uri 15 minut štart drugega. Ne pozabite dolgih spodnic, tudi jutri bo hladno.